Ayo, masih sing duwe kolektor bala. Pemuda parkir. Oman. Asik. Putra Bayi Muda. SS Official. Siapa ini lupa lagi? Mimi Amel si kerasa. Mimi Amel. Mimi Amel si kerasa. Mimi Amel wong kerasa. Mimi Amel, Mimi Amel, Mimi Amel. Ciburit surya rek pamit hujan atik ngariricik mamai ganan mamanya ganan wong kerasa mama lulu paling sayang sing duwe kolektor banget mangasa sarep narek jantan sing duwe kolektor balap paling moral sing duwe kolektor balap apa ilnya paling moral sing duwe kolektor balap maning mama Amel ngait kerja di pasini mama Amel ngahudangkeun rasa cinta Jayanti mama lulu paling sayang mama lulu anu sayang mama Idanan wong rasak sayang mama Idanan ini siapa bapak gendis hey salala bapak gendis lalala bapak gendis wanci murid surya rek pamit bapak gendis hujan atik ngariricik dingin laban pati kolebat bapak gendis sisi basisir Jayanti bapak gendis mangasa sarap narek jatan bapak gendis di barangan kilaban terus bapak gendis kakak Haidar paling moral kakaknya Haidar bayar mani kakaknya Haidar Jayanti wong pareana paling moral nok repa aduh nok repa paling sayang wong parean eta Jayanti muka lalakon dua nok repa wong parean aduh nok repa wong parean hiji deui nok repa ayo majikan Kang Gomel 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 majikan terima kasih Mbak Eca 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 baca